for Batek moderator, Amiti Kwan Karaman, Mifono, Nadit, Umera, Darema, Jalwara, Nadit Chief Justice. Kejbe don't wait to come and tell Dolo and one again until a dog, chick, Uganda. Kejbe until a tension. The tour, Ununge Polkare, and Palo Radio, Kare, Shall Begana, Kilomegana, the politician, and gain to gain Milok, and Anne Macharo, the Timamipu, Mabdoro Lok Mimon, Kakati, no Katikiten Lok. Tian Lok Bene, Kidma did CJ Wadapere, Anne Benonyona, Onyona Karama, Gen Gibucher and Tebe, Logo Loke Kunu, Ruone, report Neno Chuchot, report Maro, near Balaalo Magete Kine, La did take a metogi, State House. Johnny Karamagachero, Woroka Chelki, Megana, Kilomegana Mokanama me, Gingom. Karamago Kunu, Yo Magomi Yongom, Kijibo Wilongom, La Telwigi, Oberu General, Kavuma, Anokwa pay a meeting anoni. Bulogolok Mopol, Carbonong Ladiro Mogo, Nitiga Bino Kidi, and Manara, the Karame, Loin Pacon, Uno Futao Kidi. She had time in Kittle did take a Bino. Log Maquara Acholi, Kita Koro Cherke Borre, Corrio, I watch Anne Benachere. Where I win, Kira Ada Chero. Neno mana Chero ni, Ladiro Chike, the any berwate ki group maladit, Sijo or Telewigi, Mano Kitiki Koro, Kijo Magomiongom. Ada Jomagomiongom, go over Mabegutita, Perogi, Pien, Pingogen Gimiongom. Kijo Mogo Ilongom, Gutita, Kita get beginong. Kamit at walk down Manok Lachen, Karma Committee, Maladit a call Hotel Wigi, Kawia Poma Bear, Ladit Sale, Upenya Kana Anatwer Berry Committee. Arrow pet. When John good titi gay, who quite quite gay, Kaka no rom chabi gamane. Ka we will pour meeting mani armadong emio take quite pakobitenoni. Meeting mubero office pa Minisame Komalme Uganda. Wangama chel me when you report you quit kita kweti kwede logvero tek mi odwon piana ne tam no pokeka kenyo doda
malo tino gubino bora gotita ni po bero pimirigi gen mi chato ngom ento pera mo diugi yumo papat wonu nge ma bay Acholi kan je mo dog ot ka pero di pole ine keme kwere ento kara pe keme kwere umi ada gemi ngom donc pipe eno ke ken la dit CJ wi po arabe obori ine chair meeting mo radical di logo wanyama tamma pol kitbe wajine da tamano pokemanok kama tam pokeni kite wajine jono fo cheto wen kaki kwetien lok kaki no ni kore tikita mite ka gudugi chawe pingo peke tim kweto ki jomo kena mapulu kit mala diro shiro kwere gen eroni wa yo magi way gen gi wil pielo tene go ne ubino bara waje dire maga ka jono chero gen gi bichulu chene kwere pian gen gi kero chingi wil eroni chika wateru kore ki kore chiwa bityo kutok loke waberu ki winya manok ino peye ngeto twal ento itamani waroma tere case by case ela dida mera wachini kingei jo ma wurwor kwegi lok bo ber ka loke kelbe pejo bamba wonu cher kwegi logo bero duong pieni wachini indi chero wago wana da kuno berpe jubo wodo tika pia wobe ne wobo go yupe buriya Balaalo kitek mogo itika poko la tama kwa itika timu atika nene ene do budok pato do uno fudo kitika loga papate dok tie ada an macharo latich latien mamigu mati bolo mimon ki pego ma wano beriye anoni kape ke teru lo ke mot bukele wayela jo mageti ka choro gini ku chet bukeme ki Balaalo kun ki tungchel ki wajoni joni tiku do eno tika choro lo tiano mamekwa ki chingi mikeme ki joma tiku do ki luo bene gitiki mudo ci ana nero ni obukelo kogo bodwa kanyi bien kauro no lok en matin wa logo ni nge meeting chane ibin kanyi kitilo uno kauno lu don kweyo magu berga don kweni kauno pewo mete e level makiteno ni chilo tua kid mala diro wajo kwere kenen kore balo berutie don bale inni tibor ngagi ka ina neno agreement maki berga choyo ne kid mi chato ngom lutien mamekwa mago kwano chik ene pole gu bere chon agreement enuni gu kero chingi bene ye
Mano lo pelida. Pelida. Magene no genge kit be chet be chat be kaso lan yo ya chuli kita fo wot kwere ono fo gumi tam kiro tieno mamegwa mago charungom no gumi tam kiro tieno mamegwa mago pangom jo mabere guberi land board a level mid district a level be sub county bene nyene bero tie ne chal wok be cham chana bero tie si anane roni ko lo chete di dano a lu muguni kuno ke keroching kid mi chat kelbe kilugo kita chik miro kelo pe chik miro bikela yela chabeto kati prime minister ma ki palabet ubiro kiro dire maromo LT3 mi palabet kal ki councilor 5 dan maromo beach abishel ma kara make mio check mala diro mi rokcha riem balalo mario dano bukati wajo mabeno ko pango bot balalo jo balalo mi ni diay ki cer ya ko jimi yo balalo ki ju chan ma char witness guter lokela dit I court lok mado cer chu dualo tien jon tutwal ene ballo jemi ma jon ko biro barani la dit ko nywa lokki balalo ni ka dog gitie gu doge gutie chene ge magon go chulo pien kay mer chene ko wayduju o million marom mi abich ci gen payte ki chene me chulo do ko chene ko balalo ni unyo ka dog dit maga for loyegi for gi twey buch jo mago berka me gi kero we geriel balalo o ron kar jemu dingego dongi pere gene dongu dong ya la ne chata matut ni kake metiki la kodi lok enuni ubudio lutua mago miongom unyo mago charongom kilo kati makela poka mekara kawipo diro me wala bol ni wana chuli watie ka berba papat Uganda watie biale watie bene Kampala chika wandong po meti lurok buken go bet botro kan chibine nining adala dit iwajo kan ni jone nenu go bedo imasindi jone nenu go bedo Iteso now kamado agwenya tiye ne jo mado go dol botro kan enini pedo jo magi wor ke diange ke ken lu dir ma ine paro nyingeni lu dir le eni kitabe go donyo kari Acholi kan an machalo da tin mamiku polip awinya gitie ageni jo magetimo ajen mi chato ngom gin gingeyo ame machala bolle
Latin pa waya la dit ma mega mach la chukwe mon go na chimni enti la tin pa waya yo fisa wa utika ucher kun ka timu ngo ni waya tika metu chato ngome chilo la dit go na chimni ngom eni ngom pa wayo awe da la dit ngom pa waya ento ka wi karmoni MP mo excuse me MP mo gotem chato ngombot MP ni pange ka chati utum unyuno gi meru ngolo chat ka chel ki papa MVP ni meru gen man ngay lo xango meru ni ada jonu go mete mala ditu tim inquiry go mete guti go wilgi man fut waya fut po ka wi po guti yugi chene mi ngom meru ni me menu treatment pa waya mobile oriat pi mwaka chel bill no kati o ka wi po million na romi ya shell wuti yugi chene no mitriti waya meno testimony mana ke kwere ma geni ma pol kita char bere ke kwere Acholi i pero mbo ma papat mo kem ot ka chela shell la general ka chela ba okay chilo tuwa kita la dit si je wajo lu dong peo lu tiro ma mekwa ma chao ken wok bene pitich ma pere gitike kare kichima dong wango keleni iwinyo lep makati magiti yu kwede iko wan lotela wan peju matieno wati kwari ya Acholi kan wati wegigang e level ma papat gin mo wakeme kwede wameru kuch wameru beberu ma lokwa loka ka chel ki mot lok paladit sije pepoke endo kidmiti yune aye poke pien anati kenjo mawaini wangi wunu te loke kore umeada meeting dong moti magikini ana chero bena wai baladit ana chero uno pa meta lok moiken na meta win lok pa dolarione kaka magame tiem tama cha gamo kaka mpa gamo chipa gamo chikar mara dit si je otio loke ma wal en pe kwero ngaro ma ken be beri lo Acholi teke ngati uno ngom kir machit miro ato gamo doge ni lok donga kenyu madano cherka wo la dirwej uyo manok wo Otema kong mete kong ki regulate la DCJ no chairman chair la DCJ ni kom lok dong ini lo en ki be keta la diro me dong tameni dong be no kom lok dong en again gena dong kwede wa no wono committee bien ki dul dan eni to wa nyam lok watiego ngo no karma be la DCJ o mi tama mabede group chana mo nera wan wor bo a chair bot la DCJ ni nen kong dare la diro tema chair bot CJ ki lo arwa gin mo kele wakany menywa ko tam ni waterul jeni iyo mol wet utum iyo mol la bon kit kelu ko mo pien anu guru kuma maga piera boru ya Michel maga mente donyo kany enere donyo kany wano la kut kit kwe pig makitero bertie
Lotero la bombu dugu kudo gutu moyo paren. Awany bene Acholi ne wandong oloy wa kuja. Pedak wa kelu gien madak kelu koko. Ento en ki chaja shelo ne Otema ne ngeyo ngo. Utero maka piera rio. Watika koko chan. Doge na gin mana lego. Lutua ome kare. Kitba dula rio le edi kichimo. Jo apani gungi jemi kore. Kiameta nianguni la dit loke enini jo mabalo cham jo apego fencing ngomgi mapiti iye. Ti very serious about it. Diri la dit mon ka cheli ko mana Milan force watika chokekan pinerni loke en ma eno me twerani utire kore. Chilo to alego alega ni kongdong wa beru wanen code lok kita foot kimogo watiero da bon kel kurumo we pon ni one wadeka amukeni Acholi. La general mafutia kwa talbot ngat mukene ti neno la iya tek mo papa mai chan ti Acholi. Ene ti joma gitigi luoro malok ni bero winyo ke wajo ni kape wa ya wang ma ko machala Acholi wa bi wenyo ngomo weng bot Balaalo mono lok mi achie mi ariyo ti ni ngom fut wa bi mete kirwenyo wa moken mafut pia ke cha fut wa bi mete kirwenyo ne ento mi adeke ene ichane wat dong peti mabe wat ni tika biro ene gwak cha kene dano pego winye machalo lupajo ilokum chato ngom utele kengi we dong tele cherwa ko Balaalo timo kene mapego miyo ngom nyo pego pa ngom gichen ento je pa jone ini ubalo por ma megi chane balok dong tie ene kai kiri chwal ko de ene ni wa bot lutela mowe ro mapengi loke keda gite we pebe niang erno jimino bala ki poro made chane dong tele tie matito kuma ini amira nen I side mi security ki negative de kinjo ariyo marajo dong machalo wano tede dong wati ngo meneno ni jeme ini kichobo Afo kong ma chelo wa chultwa logada be konywa chato ngom pa Acholi po chake kumbara reken charo botweno ya kuja ka ide chero penge ni tilo Acholi ingeni wakte ilo pa muni ino ini tikenyo ino muni tikenyo muni mo a kilo mo papat kita ot enoni go tamo kid mi chato kede ngomgi gamo loke loya Mario Uganda chetie la dit balo chet guma bebe tie la tien ma mekwa la tien Acholi la dit si jeji kan lok ba kemoni lumon unyogi tiu kitek ana berbutu kan dano ngeyo namana pange kan la dit mon mo ke la dit police mo ka dong la mon mo e ken mati ko malami Uganda il level mirang mamega no da jomati tera ana lo jang mon pakibon changwen machel la dit mon machoro mon ma workitien kumbera waja ubiro tiboto kan malo division commander mi wen mi Uganda
Mario Latino Mego Kidi any law Air Force. May Uganda kutuju. Ma dep a loy dulbon. Madong ki retire again enter food gitiki kero. Me mete kitiji mon. Wedge Uganda. Ana loyke. Mok mo moro. Ma kwake ki diswin me mon. Ana tikin. Chika ono loke eno tie matika de ono kakatutwali. Pange ka ngare mo gona chim ni la diru tema wati marakan binilawa ka ana pero Okay. food pa no la kur kit chima kitarun kan lok eni kita dik wati la lok mi security abi kelone ni ko ti koman we keneni ki wo belo bebelo lawo manga chero kiri ano siyo makunu tila tiana shuri maberbe bia ano ikunu ma anabi temeke teka dujuni kama koko tieni lumon metieni ameta nong namagi kilo tela mi parliament chala dira kol kare karan lobe kilo tela mo kenne kama koko tieni orne kogol eni polo berga cherbol la dit sije eto ngato kelo kogol eni barapete Okay. koko ma ana no dong madong jo mo charo ngom madong no gele de yugi ene do koko mana no we ko dano weni la dit sije tiki group ana tiki group mo pere le wendu miri ba chuli ma wano kebe bere Okay.